10, eto. Ali sad neće, mislim meni... Jeden, dwa.
Dragi filmaši, dragi naši virtualni gosti, dobro nam došli natrag u Mali Lošinj na posljednji dan 58. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Iako ih nismo imali prilike gledati na velikom platnu, svih 86 filmova mogli ste pogledati na našoj web stranici i vjerujem da ste u svojim školama, razredima, ali i u svojim domovima vjerno pratili i da sa uzbuđenjem zapravo očekujete informaciju tko su ti koji su dobili nagrade. Svoje favorite sigurno imate, a kako je odlučio naš žiri, oba žirija, saznaćemo malo kasnije. Tko će biti zapravo velike zvijezde ovogodišnje revije? Naš žiri vam je otišao na plažu, pa malo ćete još sačekat tu informaciju, ali ona uskoro slijedi. Prije svega želimo se zahvaliti osnovnoj školi Marija Martinolića i Pučkom otvorenom učilištu Malog Lošinja na gostoljubivosti, na njihovoj energiji i trudu i na tome što su se družili s nama kroz ovih tjedan dana. A iznimno smo zahvalni našim pokroviteljima Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i Hrvatskom audiovizualnom centru. A sada ćemo pogledati kratki presjek revije edukativnog programa na kojem su Ivana Štedul i Ksenija Sanković vodila radionicu animacije Pijeska, a Marinko Marinkić se sa mladim filmašima iz osnovne škole Marija Martinolića družio na radionici dokumentarnog filma. Evo nas natrag i došao nam je žiri sa plaže, onaj mlađi malo, iako je bio puno brojniji od onog stručnog žirija. I s obzirom da nemamo jako puno vremena, a imamo jako puno nagrada za dodijeliti, odmah ćemo zapravo prijeći i na ono najvažnije. Oba žirija dodijelit će ukupno po 3 nagrade u svakoj od 6 kategorija. Uz diplomu, oni koji su prvo nagrađeni sljedeće godine sudjelovat će u radionicama za djecu i mladež u Kraljevici i vjerujemo naučiti jako puno novih stvari i onda snimati još bolje filmove s kojima ćemo se družiti iduće godine na reviji. A koga ste vi to najbolje ocijenili, koji su vam se filmovi najviše svidjeli, reći će nam njihove predstavnice, tako da cure prepuštam vam palicu, izvolite i jedva čekamo čuti vaše rezultate. U ovom filmu zaintrigirala nas je jako kreativna i pomalo mračna priča, kao i zanimljivi likovi. Vrlo zabavan film. Čekaonica, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb. Vesele boje i crteži uz kreativnu priču čine ovaj film jednim od najboljih animiranih ostvarenja koje smo pogledali. Game Run, škola animiranog filma Čakovec. Vrlo interesantan i napet film, impresivne animacije sa zanimljivom pričom i izvrsnim zvučnim efektima.
Lutajuća duša, osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica. Vizualno dojmljiva priča o upornoj trkačici dokazala nam je da je sve moguće ako imamo dovoljno volje. Otrčati 42 km je stvarno, ja mislim, veliki respekt. Božica, Fotokino klub Ivanovec, Čakovec. Dva protagonista koji dijele istu bolest su nam donijeli bitnu pouku o toleranciji i razumijevanju onih drugačijih od nas. Znam svima pomagati oko zadaće i oko učenja, ako nešto ne znamo još. Živ življi, osnovna škola Rudeš, Zagreb. Zanimljiv, informativan i iskren film koji nas podsjeća na važnost ljudi oko nas. I to naše čudo da je neba mi bi je izmislili. Jednostavno je tako. Palac gore, filmska družina Zagreb. Odlično snimljen i montiran film koji nas je ostavio u neizvjesnosti. Nadamo se cijelome filmu. Trailer, Elementary Crime, Piccoli Registi, Umor. Ovaj film je među najboljim koji tematiziraju pandemiju koronavirusa. Vrlo je tehnički dobar, odlično prikazuje mlađe generacije i svidio nam se zanimljiv rasplet radnje. Propala generacija, osnovna škola Strahoninec, Čakovec. Poučan i kreativan film s odličnom idejom koja je vrlo dobro glumački izvedena. Samo da ništa ne piše, samo da je čista ploča. Savjest ili strah od osvete, osnovna škola Sesvete. Ovaj poučan i tehnički izvrstan film govori o aktualnoj temi onečišćenja zemlje i smatramo da bi ga svi trebali pogledati. In my own home, I found 212 plastic bags. Maya has found 90. Održivi način života, Episkop Pakrac. Vrlo dobro raskadriran i kreativan prikaz prirode u jesen. Jedan dan u studenom, Fotokino klub Ivanovec, Čakovec. Tehnički dojmljiv i originalan film sa inspirativnom pričom o važnosti prijateljstva. Kroz teška vremena i kroz sva ona između. Tko su prijatelji? Filmska družina osnovne škole Stjepana Kefelje, Kutina. Tehnički dobro izveden i inspirativan film o hrabroj protagonistici koja dokazuje da muški i ženski poslovi ne bi trebali postojati. Baš nekako dođeš doma lijepo umoran, prazan, opušten. Još nam samo jedna fali. Medijska grupa osnovna škola doktora Ivana Novaka, Macinec. Odličan, dirljiv film o neobičajnom prijateljstvu može nas sve naučiti o važnosti pomaganja drugima. Jelena i Jana, filmska družina osnovne škole Sveti Petar Orehovec, Orehovec. Ova reportaža na kreativan način oponaša predsjedničke izbore i zaintrigirala nas je odličnom pričom i tehničkim oblikovanjem. Predsjednički izbori 4D, mali filmoljupci OŠTB Zagreb. Ovaj film dojmio nas je zbog njegovog odličnog ritma, veselih zvučnih efekata i dobro zaokružene priče. Evolucija, škola animiranog filma Čakovec, Čakovec. Ovaj film izdvaja kreativna i uzbudljiva stop animacija papira koji nosi pjesme jednog od najvećih hrvatskih pjesnika.
Dobriša Cesarić, pjesme. Dramsko-medijske skupine osnovne škole Dragalić. Predivna stop animacija, sjajna zvučna slika i kreativna priča odmah su učinile ovaj film našim favoritom. Totalno običan dan, Bacači sjenki, Zagreb. Hvala vam djevojke jako puno, bile ste sjajne, a i čestitamo apsolutno svim pobjednicima, odnosno osvajačima nagrada našeg dječjeg žirija. Možete se uputiti na svoja mjesta, mi moramo pronaći zapravo naš veliki žiri, on se negdje skriva, to su Čen Černić-Čanak, Petra Zlono, origami tehnici. Čuvari mora, osnovna škola Dragutina Tadijanovića iz Zagreba. Krećemo dalje na treću nagradu. Treću nagradu dodjeljujemo filmu Odlična animacije koji nas je pokosio s nogu svojim humorističnim pristupom i beskompromisnim šarmom. Ovaj film pokazuje koliko uopće nije nužno previše razmišljati oko odabira motiva, te da je dobra priča i zanimljiv film na dohvat ruke ukoliko upotrijebimo malo mašte i uložimo truda da ideju hrabro izvedemo do kraja. Sad ću ti uletit. Ovako, beskompromisno ću ti uletit. Nema više nagrada. Sve iz početka morate. Nema više nagrada. Čen ih je odnijela sa sobom na plažu. Tako da molit ću vas da iz početka još jednom pročitate, čisto da ne bi nekoga preskočili. Znači, koje nam je posebno priznanje u kategoriji. Ovo je zapravo da vas držimo malo više u neizvjesnosti. Tako da još jednom ovo obrazloženje. Može? Dakle, krećemo sa posebnim priznanjem. Jednostavan i iznimno simpatičan, istovremeno i vrlo poučan film koji nas na jasan i neposredan način osvještava o važnosti i nužnosti ekologije. Ali to nije sve. U filmu se pojavljuju i nevjerojatno dobre ribe u origami tehnici. Pogledat ćemo isječak. Riječ je o filmu Čuvari mora, osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Zagreba. Krećemo na treću nagradu. Treću nagradu dodjeljujemo filmu Odlična animacije koji nas je pokosio s nogu svojim humorističnim pristupom i beskompromisnim šarmom. Ovaj film pokazuje koliko uopće nije nužno previše razmišljati oko odabira motiva, te da je dobra priča i zanimljiv film na dohvat ruke ukoliko upotrijebimo malo mašte i uložimo truda da ideju hrabro izvedemo do kraja. Znatiželja je otpuhala mačku, škola animiranog filma iz Čakovca. Krenimo na drugu nagradu. Druga nagrada odlazi filmu vrlo vješto osmišljene dramaturgije, vrlo predano izvedene animacije i vrlo skladno povezanih motiva. Ovo je bila jedna vrlo dobra ideja iz koje je ispao jedan vrlo odličan film. Putuj, gledaj, razgledaj, filmsko-kreativni studio Vanima iz Varaždina. I sad, glavna nagrada u kategoriji animiranog filma. Prvu nagradu dodjeljujemo filmu koji nas je zadivio na više načina. Prekrasnom likovnošću, odličnom režijom i vrlo maštovitom pričom. Dubok i nježan, ovaj film pokazuje kolika je važnost ljubavi i podrške od svih živih bića svim živim bićima. U šumi, škola animiranog filma Čakovec. Čestitamo. Krećemo na sljedeću kategoriju. Majo? Tako je. Evo sad prelazimo na dokumentarni film. Prvo idemo na treću nagradu.
Film o tome kako su učenici doživjeli školu u vrijeme karantene pruža uvjerljiv i originalan uvid u život djece u korona krizi. Dinamičnom izmjenom mnoštva subjektivnih kadrova naglašen je osjećaj osamljenosti i izoliranosti, dok dječje izjave otkrivaju koliko im je škola važna. To je dojmljiv filmski dokument o vremenu epidemije. Treću nagradu nastavljam se do. Druga nagrada. Znaju uočiti iznimne pojedince u svojoj sredini, odlika je talentiranih filmskih autora. Uporna i hrabra maratonka Božica osvaja na svojim optimizmom i energijom, koji ovaj dokumentarac čine neodoljivim. Prava filmska motivacijska priča. Otrčati 42 km je stvarno, ja mislim, veliki respekt. Drugu nagradu dobio je film Božica, Fotokino kluba Ivanovec iz Čakovca. A sad idemo na prvu nagradu. Majstorski ispričana dokumentarna filmska priča, izvrsno snimljena i montirana, istodobno nam predstavlja dva junaka, razigranog mačka i predanoga školskog domara. Vještina mladih filmaša posebno je vidljiva u tome što pretežno vizualnim sredstvima uspijevaju prikazati nježnost i privrženost u odnosu filmskih junaka. Prvu nagradu dobiva film Felix, Gremlini, osnovna škola dr. Ante Starčevića, Zagreb. Sada idemo na igrani film. Za igrani film dodijelili smo i jedno posebno priznanje. Film je zaslužio posebno priznanje budući da komunicira vrlo jednostavnim, a istovremeno moćnim jezikom. Temom istospolne ljubavi hrabro iskače iz dosadašnjih tema revije, a režijskim odabirom krupnog plana glumčevog lica, kao dominantnim kadrom filma, podsjeća nas na to koliko je ljudsko lice moćno, kako u igranom, tako i u ostalim filmskim vrstama. Želim da znaš da mi je žao. Posebno priznanje dobio je film Ti, filmske družine osnovne škole Jurija Šišgorića iz Šibenika. Treću nagradu za igrani film dodijelili smo jednom filmu koji nas je iznenadio s tim što je pravi tinejdžerski film sa stavom koji obrađuje aktualnu temu izolacije. Zrelo napravljen, pametno kadriran, s velikim osjećajem za estetiku i sugestivnost, ističe se i izvedbom glavne glumice. Treću nagradu dobio je film Propala generacija, osnovne škole Strahoninec iz Čakovca. Idemo na drugu nagradu. Ovaj film snimljen mobitelima u doba karantene na dosjetljiv i duhovit način dokazuje kako je za dobar film često najbitnija upravo dječja mašta. Drugu nagradu dobio je film Što da radi ovaj fant, osnovne škole Bartola Kašića iz Zagreba. I sada, napokon, prva nagrada za igrani film. Odličan timski rad u kojem je vidljivo promišljanje u svakom segmentu filma, priči, scenografiji, kostimografiji, mizanscenu i kadriranju. Dobro planiranje i probe urodile su istovremenom spontanosti i preciznosti glumačkih izvedbi mladih glumaca, koje najviše dolaze do izražaja u dugim kadrovima, sekvencama. Pogledajmo isječak. Prvu nagradu dobio je film Ljetna lektira škole filma Šipan sa Šipana. Idemo dalje. Krećemo dalje sa možda najviše divljom kategorijom slobodnog stila. I treću nagradu dodjeljujemo filmu koji nije toliko divalj, ali jedan je od rijetkih filmova koji u potpunosti pripada kategoriji slobodnog stila. Na poetičan i odmjeren način on portretira jesen.
Da bi se napravio ovakav film, potrebni su istančan osjećaj za vizualnu estetiku i montažni ritam. Jedan dan u studenom, Fotokino klub Ivanovec, Čakovec. Druga nagrada, izuzetno spretno i opravdano koristeći vizualne efekte, kao i snimateljsko-montažne postupke, film nas lako uvlači u atmosferu, pri tome prenoseći važnu poruku. Naš online život o kojem roditelji trebaju znati. Medijska skupina osnovne škole Dalj iz Dalja. I prva nagrada u kategoriji slobodnog stila. Biti jednostavan, a atraktivan, biti jednostavan, a edukativan, biti jednostavan, a inspirativan, znači biti poseban. Upravo je takvo ovo filmsko djelo. Pogled kroz prozor, Fotokino video klub Zaprešić iz Zaprešića. I krećemo dalje na kategoriju TV reportaže. Hvala. U kategoriji TV reportaže također smo dodijelili jedno posebno priznanje. Uzorno realizirana reportaža vješto kreira prikaz života u sredini ugroženoj nezaposlenošću i odljevom stanovništva. Autori znalački balansiraju između prikaza sveopćeg beznađa i ipak prisutne vjere u mogućnost boljeg života, baš tu u Gunji. Meni je sve dobro. Ja sam se tu rodila, ja tu volim, a šta se loše, šta je loše? Posebno priznanje dobila je TV reportaža Život u Gunji, studija kreativnih ideja Gunja. Idemo na treću nagradu. Kako izgleda život u školi skrojen prema epidemiološkim mjerama, doznajemo iz emotivnih iskaza djece koja tuguju za normalnom školskom svakodnevicom. Iskrene dječje izjave koje nam pružaju uvid u autentične dječje osjećaje najveća su vrijednost ove reportaže. Nema ni jedne učiteljice bolje od nje. Treću nagradu dobila je reportaža Vjerujem i ne vjerujem, osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani, Donji Kukuruzari. Idemo na drugu nagradu. Nesvakidašnja priča o 8-godišnjoj djevojčici koja se ističe svojim talentom ispričana je jasno i jednostavno. Vrsna mlada šahistica predstavljena je kroz svoje briljantne poteze na šahovskoj ploči i mišljenja njezinih suigrača. S malo riječi pružen je vizualno bogati prikaz koji potiče na razmišljanje. Počela sam igrati šah kad sam imala 7 godina. Drugu nagradu dobio je film Šah mat, osnovne škole Tomaša Goričanca iz Male Subotice. A sad prva nagrada za TV reportažu. Na izgled neobično prijateljstvo djevojčice i njezine znatno starije susjede postupno nam se otkriva i objašnjava kroz više slojeva. Draž ove reportaže upravo je u tim slojevima, u kojima pronalazimo ne samo poruku o važnosti pomaganja starijima, već i o vrijednosti uzajamnog razumijevanja, bliskosti i poštovanja. Pogledajmo insert. Dakle, prvu nagradu za TV reportažu dobio je film Jelena i Jana iz filmske družine osnovne škole Sveti Petar Orehovec iz Orehovca. I posljednja kategorija radioničkog filma. Ovakav radionički film ne viđa se svaki dan, jer sve što na jednoj radionici animacije treba ujediniti u finalni film, a nimalo nije lak zadatak. Tu je odlična ideja izvedena u pravoj tehnici, uz puno truda, malo sreće oko tajminga i odgovarajući zvuk. Film koji je glatko uspio sve to u jednom. Pogledajmo i sjećamo. Evolucija škola animiranog filma Čakovec. Druga nagrada odlazi filmu koji je toliko jednostavan i topao, toliko nenametljiv i nježan, da je, namjerno ili ne, upravo sjajno uspio uloviti duh poezije autora, čija pjesma i jest glavni motiv filma.
Dobriša Cesarić, pjesme, dramsko-medijska skupina osnovne škole Dragalić. Prva nagrada neobičnog i neuobičajenog vizuala, neobično dobre dramaturgije, neobično jednostavnog, a efektnog pristupa režiji, te neobično jasno izložene priče, ovaj film totalno neobično i totalno neupitno odnosi prvu nagradu. Totalno običan dan, Bacači sjenki iz Zagreba. Hvala velikom žiriju. Nagrade su vam zaista sjajne, odnosno vjerujem da će i našim svim pobjednicima ovo biti jedna velika motivacija za dalje i apsolutno vam svima čestitamo od srca. Mi se na Mali Lošinj svakako vraćamo, vjerujem u punom sastavu, nekada kada nam to epidemiološke mjere dopuste, tako da nećete propustiti jedno izdanje revije sigurno na Malom Lošinju, a vama svima zapravo mogu zaželjeti da se iduće godine vidimo na reviji u punom sastavu uživo. Eto, hvala vam što ste se družili s nama i uživajte u ostatku dana, a nagrađene filmove kao i one koji još možda niste stigli pogledati, stignete još uvijek na našoj web stranici revijadjece.hfs.hr sve do utorka. Uživajte!